isaa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kana watindanesa mwendo musyaisya wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba umundi wiwa thanthatu wa matuku miongo ili na thanthatu mwei wa 11 mwaka wa 2020 na ile siungamite saa umwe na nusu masama avelekayo miloni wasua masama iluma kumanyithia kila chakitika muno vaile mbetani itu ya ukamba ni ndini wa Vilingi wa Mauvoo varani kumbanisye Mauvoo kivathukanganio halama kitika ndongo ya Waipakalonzo Musyoka aitambuka ku kauntini ya Masako Mauvoo asuno methia vandeni wa Vilingi wa Mauvoo manyikalonzo asia atana indi Mauvoo angimeo kwenye ngusanisyo kwa ya kauntini ya Kitui katikati wa mbunge vala enendi maende na kwenda mbunge ibe tukithima minister alama na olotilwe ni governor Julius Malombe kati wa Mauvoo angi mevo Mauvoo ma World Cup na indi tuambe kuona amwe katika ndoto manengete wito ala tukumbanisye ni vamwe na Johnson muthamani wa mwenda Raila Odinga munenge President Ruto mwanya thukumi Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kukanya alame utema miti na kuvivya itheka. Bunge ya Kitui kwenda kaikati ya kuvetukithima minister ma Governor Julius Malombe. Na polisi kwenda kaikwatianie na maofisa ma kusovya siana na kuisi ya kutekwa nyara. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethiana na uthocha ni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya meko tunena ni kwisela ile itatu kenda 15 na ambayo tumani mukuve vatendevi na ndini wa mitandao yetu Facebook ni Mutongo TV na ndini wa YouTube Mutongo TV Stock FM official na tu live ndini wa Facebook na ndini wa YouTube na ndini wa page ya kwa ERASTUS kithuku wa NZOMO na vaya ndini wa Twitter ni @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag tutumia Vilingi wa Mauvoo na tuyambia ni kana mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama ni wavikia na kumwenda Mutongoi wa ngwatanio ya Azimio wa Kenya Raila Odinga kunenga President William Ruto ivinda kuthuka NND ma Kenya na kuweka kumwilela maundu na kana kuweta maundu ala matonya kuvindwa utongoi wa nthi ino ya Kenya. Muthama ni waweta kana thina munene wa Raila ni kulea kwitikila kusindwa thini wa usakwani na kwithwa wa mwene ni wa mukwatie mba usavali kauta kuyanana na Senator Wambe wa Masako ni kana Raila kielelo chake ni kuvuavwani a Kenya ayongela kana serikali ya Ruto ni thukumite na yena muvango wa kuendea na kuthukuma NND undu violate boni mutesia ni kutuvingwa ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Johnson Muthama ula wa seneta ya kaunti ya Masako na ingi yumwene kivila wa chama cha UDA ni wawetakana mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na muvango wa uvendo utongo wa William Ruto na vaiveta ndongo ino ya ngwatanio ya Azimio wa Kenya kaenda na uvu wa NND na wa Muthama ni wawetakana ni wisenesa Raila ndevata na Mauvoo na kielo chake kinenye ni kuendea na uvingi sa maundu manthi ino ya Kenya. Mheshimiwa Raila Odinga saying he's going to call for mass action. Ajaribu kupindua serikali hii. Mimi nataka nimwambie Raila, umekaa na Muthama. Muthama anakujua kama hii kitambaa yake iko kwa mfuko yake hii. Vile ninaifahamu, hivyo nakufahamu. Na wewe ni mtu huwezi kukaa pale pana utulivu. Na huwezi kuweka amani. Kazi yako ni kuongea na kutaka kuonekana unaongea na unasukuma yale ambao hayawezi kutembea. Yuni wa mwenda Raila Odinga kwitikila kusindwa nthino usakwani muvitu na kanave na vata munene akethiwa na umisio na yini vinda ya Raila Odinga kuthumu ya maundu mauteti. Mimi nakwambia tuliza mboli bwana. Chuma chako kimotoni. Bado inachomeka. Tulia, tumekushinda. Na sasa imefika kiwango chako cha kuacha siasa na kuanza kwenda nyumbani kutengeneza na kulisha kuku wako, kupanda sukuma na kuangalia compound ya nyumba iko namna gani. Kama na unamjina baruka na mkate na ngawa ya wabinya. Nije Raila kwa wate ndio ini.
ni vala wawetakana ni vinda ila serikali ele unewe vinda yani ukuthukuma mwene nthi na mwene nthi vaivata makaendeana kwitikila ukengwa kana kulika ukalekoni ula utaonya uvalu cha maundu mao makimaendeyo. Kwa sababu wewe unataka sasa anafikiri anaweza kubabaisha Ruto akipie akamba Ruto kwa mundu ume eva naye miurwe kalile kivila akwete mabuti na mbengu na imbeza sisi yake tina mugwenezi yake bila tina mutwaka tundu Raila ikautanyamaza ndukini kiito ndabicha. Tunataka heshima ya nchi. Tumeingia Central Bank, hakuna pesa, kila kitu yote ilikuwa imerokotwa na kwenda, kwa sababu walichukia Ruto ataweza kumlazimisha na kumnyamanisha kwa njia anyamaza, kwa njia ambayo haifai na ni ya kilazima. Yuemenda atongela mengalikoni ulaika na uvizani kuma ile mbetani ya ukamba kutonyelela kula kuisilikale na kuthukuma enendi valawa wetakana ni vinda ilamba ya mukamba ele unewa ndai ya vumana kusuvya utongo iwayo kwa ya kithekani na mutumiusu na anda winamu abone maitu me isu ya ikili udhua na hii mbasi ingiwe njiva ya katoloni yandike peti kiko na tikitu na ndinjini na ndemau kwa zume wejumoke tulike serikali ni kana mwaziata kwa kaidi mungudie wala mwana witu moni yiyo kwani bwana usipoti yikite ubi nyageta nune kuzeni kwa opposition andu moke tulike serikali ni tose mbai ila kiene. Ulawe mwandiki chamani cha kureta mavota malimu vaandhino ya Kenya Wilson Zosioni na keni wakatha itambia mwela ende na kuoso yulu wa kisomo valawa enda nzama imwanye leo lote tokudhuima maundu ma kisomo cha CBC kuikithia kanani chethe wa kicha kuna enende ma Kenya na kana kisomo kila cha hetwe ticha uvingi sana kuendea na unyamasi enende alamena ukwati munini. You know, we must prepare our students to be global citizens, not village thinkers, global citizens. You've heard what he has been doing, touching lives of many people. One of the biggest problems that I complained about how CBC was rolled out. Na vile ile serikali ilikuwa inaondoka, ilikuwa inaharibu masomo yetu. Because education must be provided equitably for all Kenyans. But if you have an education system that excludes majority of the poor Kenyans, then it is not the right one. I'm happy he's leading a team. I'm sure we'll get very good product and we'll have a wonderful education system that is made in Kenya. So ile tunaletewa, our own education system that will make it here, that is going to transform this economy and ensure that our youth are properly employed. Uneni wake uikwata mbao ni ulaona ingavana wa kaundi ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana na keni wawetakana nonginya mwika makaende na usuvika na ni vinda ya ndeno ya Kenya kuosa muoloto na kuikithia kana mwithuluko ndela meuthukume waniene nthi ma Kenya ni mianiu na mwathukumi mainende na uteta ila maende na uvingi skandine wa mawe ala matetha sia so that our best can work in our country and in Africa without having to look backwards and to fear and to think that their lives will not be realized because they are working in a hard environment. And I think when that happens in Africa, you know, this college of professors, you know, sometimes you're at the end of your life and you ask yourself, what did I achieve? And sometimes you say to yourself, I could have achieved more if the environment was better. But we are looking to another Kenya. We are looking to, I hope, another Africa like the director of the World Bank Ethiopia said, they are young people who want to really give to their continent, but they need an environment. And we are happy that this young person lying here was able, even within a short time in Ethiopia, to touch 7 million, 8 million with his colleagues. Nigo tongo yolo rumiwa muno metho ni enende na muno lama na kuni kura itina wasakwani muvitu na kusiwe kana matunda na mawathala methito mainengane ni meani we kui enende mandhino ya Kenya kuma mbili ni vaka nguno kaundini ya Masako nye nitawaboni motesia
ni muvya muno mboni kwange wa Yesu na ndi musese nguye na ukavikiana kwete woni waku yulwa movola ngunengelelia wivoneni wa Mheshimiwa Johnson Muthama mwene kibela wa chama cha UDA balokwa sikana Raila bena wake ni kulia kwitikelo sindwa na emwe hevetangane na kuvua Ruto wa mweke athukume enende nayo penge waniende kana twende na kukuya Mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka bala nake watangasa kukwata mbau itambia President William Ruto ya kuvikia na kuseuva na kwaka silanga munene wa High Grand Force ni kuya county ni yaketwi kulivotisu ni ngukwetie twende indi twisongana mbe ni kana governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wenda enende maisio siki bathokani wa county ni esu kusovya miti ila yende na uvandwa kwisela muvango yomwanya wa serikali ya Keva mona ikundi sia isione kana community based organizations. Governor inge ni womya ukani muvyu yulo wa otemi wa miti na miaki ila ina kuseiwe imani sia katende na kitondo Mutula anene ya kuyamboni sesoni ya uvandi wa miti na bala miti be wangili miongo ili na ili ikuvandwa isione sia utuneni na kisau kiteta Kalebo chalo wa Mutunga nuvikie mboni na yevani ngiwa yake utunini kisau kiteta subcounty ya Mboni nivo iseso ya kuvanda mitimbe wangili miongo ili na ili kielelo ne kusuvya moithi luko nthini wa muvango wa kuitana siumbe kumano na waliuku wa nzeve ya mbisia makundi maisioni na ala kwa kisungu wendegwa mesekani eta CBO community based organization makoneto nje kine shirika ya SDG kana wendegwa sustainable development goals makwatianiana NND ovamuno tongo ywa county ungua Governor Mutula kuvanda mete sukulu ne owa musingi umunde nitwabanda mitimbe wa ngili miongo ile ward itatu ila ni kiteta Kisau ward Kithungo Kitondo na Mboni ward na miteno tibanda isione ila sia public kana public land nitabanda mitima skulu makanisani maofisini ma chief nitabanda pia masipitali na ngongo ni kula kutwiku nigenda withie nitasia ila itawa soil erosion kwa kila tuenda ni kila mwananchi ama ne pata wa kubanda miti nitakwataniana mashirika tofauti tuna ila itawa ESA forum tena kikundi kitawa Lower Mboni Development CBO tena kikundi kingi kitawa Save Our Rivers tumete kuya Meru tena anduma world champion safari rally meba akinena na kesese kiti na waiseso yeye mwana ya kuvanda miti Governor Neumyo Kulyo kwi NND alame kusokoni siana ila si sukulu na mundu wonthe kwa sevuso ya kwikija kana miti yonthela ya vandwa ni yana yenzo veku na wala wamenda oingi NND kuambisya kuswania undu wa kuvanda muti wa muthulu ula yutwikite kiketheo cha mbesa kumana na ngisi ya muti u kwitha sithio wa kambuni umu munene ula wiva kwa kathoka Makueni na ulokete usovya mauta kumana na ngisi ya muti u no kulia NND nundu wa munya ulona iku mawithio luko mabendukie na kwa andu ala makwatie mbua na andu ala masovete miti kwe isio mbingi cia Kenya itakwatete mbua kundu kumwe kutakwata mbua for the last siuma ile na kwa mitila twabanda nela ya bandwa ningukulia andu ala tama school na ndonyo na masoko ala makwatie miti no isobewe ne pe kindu tu manda na fadhili maindo kietwa carbon credit na carbon credit isu tutonya ikwata kwa na metela tubandete ala moza metiteno ekwetwa ithilu eno na kisongozeta wa crouton pe kiwanda ki kwa kathoka kiunenga numbesa nondo meumia meteno makasovya kindu kietwa castor oil kone ngukulia NND mabande meteno tuvuthasia eta ithilu nondo nemutonya othuo metuki ndio na uyo Governor Neumyo Kanyo yulo otemi wa miti ula wambisi kumbuka simane sia Katende na Kitondo na ilami ya navuitina inakete ovuthwane mwaki kana miakila enai kumbone Katende forest miakisu enai miaki pe andu mana kuna oyawo na maibanga kana neme obose miakisu pe mundu na likilebu na atu ambo mbingi muno pyo na netukulilia silikale masisi andu ala mana sovia kitheka cha Katende forest maumwe ku haraka sana nundu andu asu ni mana kuniokola na ona mbwa wisu mundu lona atema imbwa atia machine na atia machine imbwa cia sibiga polisi wethia imbwa ni cia iye
na maazia mundu su niona sioki yuena embwa na sio no liwe machine yake no kieko sambawata kuye mini community ilaje kisio chu ona yone yalete kunikila nondu machine su inatema amba wisu inatemie food singe betu meba Seso ya kuvanda miti Makueni ni vikie isio kauta siamboni kaiti na kebwezi Kale Buchalo Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV Makueni ni muve muno chalo kwa livoti yesu na nibwo tufande imete nondo mete twa misovya ikavikiana kutosovya twekate mange mete tuvivye maka na indi itinane monyao kwetu kumbela na tuyambia kuthina mete ni vandwe enendi kauntini ya Kitui no maende na kumya mawoni kivathukanyo kukonia kuungamwa kwa iseso ya kuthungululwa kwa masitwa mama minister ala gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe unavikiana kwolota na kumanenga ni mbungeni esu kuthungululwa nguthu ya amwika kuma mutomo Kitui cha ithio ni atula muti mbunge ya kaunti ya Kitui nundu wa kuselewa kuvitukithia masitwa ma andu 10 ala manendekethetwe kutwika ma minister mainena na andiki ma Mauvoo mukawani umwe sokoni wa mutomo matongweni Bernard Munyao amwika ani menda utongoi wa mbunge ya kaunti ya Kitui ukalate kuvitukithia masitwa asu nikana enendi matonyo kwata uthukumi undu uvaidete Onesimus Chalo no vikie mutomo na yeva ni ripoti yake. Nguthu ya mweka kuma mutomo Kitui cha ithio va kaunti ya Kitui ni atula muti bunge ya kaunti ya Kitui kwa kuselesya kuvitukithia masitwa ma andu 10 alama olotetwe kutwika ma minister serikali ya kaunti ya Kitui mainana na andiki ma Mauvoo mukawani umwe sokoni wa mutomo Kitui cha ithio matongweni Bernard Munyao amwikani mamenda ma MCA ma bunge ya kaunti ya Kitui na speaker wayo Kelvin Kinengo makalate kuvitukithia masitwa ma asu nikenda enembi makwate uthukumi ula wailite twiva ta nguthu ya Kitui South ya mwika ma Kitui South na tusenga niki county assembly ya Kitui ikulia kuvet na kwa approve the CCs kana ma ministers ma county ya Dr. Malombe nito kuola sia speaker wa county assembly ya Kitui Kinengo katisha withe ne wakalata ne kwithia oyu matuku miongole na ile kuma Dr. Malombe present nominees yake katika county assembly kuni tokulia Kinengo na ma MC alange molea nominees si county executive committee members mo bidugizwa ibindela ya elite to makulia meka nobo wa kutoa siasa duni katika county assembly dugudha ndo Kitui county na makono thuko mane Dr. Malombe amwika metatakana ni binda yasa kuma masitwa ama nenganwa mbungeni ya kaunti ya Kitui nikenda mathuimwe metatakana iseso ya kuthuima A10 nelikiletwa maundu ma uteti na kutumwa mwene nthi wa kaunti ya Kitui atakwata uthukumi na yumenda ma MCA ma mbunge ya kaunti ya Kitui na speaker wayo makalate iseso ya kumakunikila asu molotetwe Julius Malombe no loti ma minister make na niti kwigwa ma minister ni makwenda kulewa ni ma MCA tendo tumana kwa ma MCA nundu nitina masakuye na bandu ba ku YouTube kuma mendia kuikwambia ngavana Malombe ngilwa tendo maravye timeka na ibinda yone nini latina masakuye na maile kunenge mwana ngavana Malombe withen wabu kuma mwenenzi wa Kitui county undu wa mutavisie iseso ya kukunikila masitwa ai na ilete kutowe chuma nekindi inamba kuunga mwetino wa mutongo wa alanini mbungeni ya kaunti ya Kitui na inge MCA wa ward ya Miambani ila Kitui cha kati Alex Nganga kuetakana gavana wa kaunti ya Kitui nuna nengania masitwa ai museleo vathuka nuna meya undolo na atumswe speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo ongamia iseso ina kuetakana akomya mwoloto matuko mwanza mamwa itwathi Mr. Speaker, sir, His Excellency Dr. Julius Malombe was sworn in as the third Kitui County Governor on 25th, that is Thursday, of August 2022. Whereas the members of the County Assembly were sworn in on 21st September 2022. Mr. Speaker, the Governor has a responsibility to constitute the County Executive Committee as established by Article 179 of the Constitution of Kenya 2010 to facilitate delivery of services to the people of Kitui. Mr. Speaker, sir, by dint of Section 42(2) of the County Government Act, the Governor is mandated to constitute the County Executive Committee within 21 days of the swearing-in of the members of the County Assembly. Mr. Speaker, sir,
I am requesting for your considered ruling, sir, noting that His Excellency the Governor constituted the County Executive Committee on 4th of November 2022, more than 21 days from the day the County Assembly was sworn in. Etina wa mutalatala ukuthakwa mbungeni ya kaunti ya Kitui ni nzama ya kulunga mitua na kukutana na olusani ya SCC inathandanya valua mesani wa spika wa bunge ya kaunti ya Kitui valua la wonanite ni waile kuvikia kilaka wa bunge ya kaunti ya Kitui onduma na gavana wa kaunti ya Kitui SCC yendene ngwa mwanya yamba ukunikila onthe ala moloteto ni gavana Julius Makau Malombe kutuika maminista ma serikali ya kaunti ya Kitui mbe wa kuthuimwa ni komiti ya bunge kindu kila kinatumizwa spika wa bunge amba kuungamia seso na kuetakana kumya moloto matuku mwanza mwaitwathi tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo ni muvia muno onesi na tuikwate kana kiunike kwitha kivika muthia na indi maminista maivikia na kuthungululwa alama ovitu kithiwa mavitu kithiwe na uthukumi uyende ya kwene ndima kaunti ya Kitui na tuisongana mbele kana makamishana ana manza meosa kwani ni mvaka ya IBC ala mevathie na mausungio ma kivila cha usumbi usakwani ni muvetu matongwe ni monini wa mwene kivila Juliana Cherera mena wa kwambelilia na wakeli ukite kwitetea mbe wa komiti ya mbunge ya haki na maondo ma mia kana Jailak amwema NND sub county ya Kibwezi nimeyumilia kukwata mbau itambia kubetanga makamishana au ofisini angi mailiana nayo itambia ye inaumaniwe na petition inya na ili nathakiwe mbe wa speaker wa mbunge ya Gati Moses Wetangula sionthe yenda makamishana a kwebetanga ofisini vala amwe ma NND mawetekana makamishana a nta mesa ulichanthi ya Kenya nduthini ku angi namo mayasya kana Cherera na anyanya etamaungamie na uguo nake Kennedy Mulinge niwe watumbanisia vote kwa withiano Muthanani wa wakana na wakatano wa chuma kima petition ina sia kwenda kuvetanga ofisini Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi. Maivikambe wa komiti ya haki na maondoma ya mbunge ni ya katiku wale situmi sio sia kwenda kutiwitha uya kwa makomishana ana ma IBC na makomishana ama yikwatu ya kuteta mbe wa komiti iwa kwa mbililia na wakeli ukitembe wayo kuandika livoti ya muthia NND sub county ya Kibwezi. Ni mona nyamionga yoki vathokanyo yolo wa Kilingi siki maile kwithia mana ndie iyo na sele iyo nwa maile kwithia mana tie maobisi tuyao na bena tina wivana na nundu kila makomishana maina woni wo tofauti amwe ma NND alame okwata mbau kutwithe uya kwa makomishana ana alame vathie na mausungio mamuthe ma kivila chao president alama nenganioni wa Fula Chebukati maiwete tambeta vanie kulua nduthi va Kenya na kwa makunenga president ula wasakwetwe hivuso ya kutongosia na mota andu kwiondoa only ila uchaguzi kula zia presidential peke yake sio utalwa tiona vena thina ila kura cia MCA cia MP cia women reps cia governor cia senators lakini ila kura cia president cia vikie ndio icio utalwa na wethia ni tabatongoetie mundu matekwelewa ni mambie kuri icio cio cia kwa cia this is opaque that is this and that is very unfair na nomba yonze kana group cio ndio andu makekala matekwelewana pele ya kwithwa na furugwa na kukekwata uneni ula wale na onene ndela matekwitikilana na kutithio kwa makomishana ana patai na tension yoyote kila mundu wonde ni wetikilile na nituonie nesa pio kana matangazo ni matangasiwe na asimio ya kotini na koti ya yetikila kana mwene ndene wa moyo wa mosi mbunge endiane muthi kwikalandi mutwike ni mwailite ni kwithia mutionga majiulu wa andwana ende ndima Kenya mailite ni kwithia maende na kuungama na mewia na maumisha maoni moto tofauti inywe twemwona mwifika ragosi na andu matailite kwithia mailite ni kuendea na itho ne tumuciaitie munundu mwitona kwithia muungamite ubo wa kwithia mwi rais mutacha mugethia mwi serikalini hiyo ni serikali gani ambao mnasema unataka kukua kwa serikali kwa hivyo wale wa upinzani wako wa serikali vala melengo ile nene ya kioteti va Kenya ula wazimio okangua Raila Odinga na ula usevite serikali wa Kenya kwanza hungua William Ruto jina miongo makivodhokonyo konya Kilingi siki kila kikuoneka tanzika yone sia melengo ile kutata kwithe wana wasenza amani iya IBC itina wa mwene kivila wa miaka 3 wa Fula Chebukati na makamishana ile kutia uya mwini wambe mwaka ni twathi na wengi melengo ile isiso kuoniwa mwaka wangilile na mengole na muonza amuma enethe mawetanza maeta ikwenda kutheua na utongo ungi mweo kusakuwa tukamaruhusu kumadite ni bo ndu ya wea kana nafasi ya chairman ni thelile
ndimo matona kwithia matona kuosa position izina katika confusion katika nthino kwina election ya 2027 kana ela ingi nundula mundu wethi wana issues unconstitutional already ni wethi wana na nzeila waile kutia ofisi nikenda kila ofisi ukethwa wina integrity no kethe otona ku trust kana international community na ene nthi ma Kenya ala ni mwako ni makula so the embarrassed us muno kwithia makiyondwa oira twendesie uchaguzi na wita namba ko na mayaona ni ama problem uthi no la waibo makazi woni wothe na wa chipati cheke ya na maile kwitha metie momba yo in order kiki yoka muthenya mwetu wa President William Ruto na ndongo ya ole Raila Odinga kukona na mieleka na mitandao ya mikumoko na ile kukonya kilengese ni Ruto yota makomishona hata mandio komo ni umwe na ngwata nayo azimio oka na tamaile kuvetwa kwenana na mea ona kia Odinga aimotola muti President William Ruto kwa kiloko wetata kusukuma kuvetanga makomishona akwisela Mwamo Whitenam rais ni wanenie ibitina wa Afrika ni watangazwa asha kana nde mundu wote ukatwika nuni oswania nde mundu wote ukatwika nuni umona kiwango tofauti na kila wailite kwithia ethiwe ena maoni tofauti katika maundu ala maende kwithia aitwika rais ithini ti usenga muno nundu umundi enda rais nutona kwitha mbunge katika State House na kamanenge go ahead ya kwenda kumya mamindo commission. Ken Mulinge, Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni. Ni muvia muno Ken kondo wange wesu na inde nikilinge sikieti kinene muno katikati wa uvande wa serikali na uvande wa ule withingilia kana ma commissioner ana maende na kuonewa na yos uvande wa serikali mayase kana ajiye ma commissioner ne mavikie na kwitha maithi uvathuka na mia ona maida kwiveta ofisini na gutho mwene ndiwe uyasiata kiu onenda ni osumbe yange ni uni kombeni ya siasa indi kwa wino onenge woni wako kwa mituki kuyatiana na Mauvoo niende na kuonengelelea ili tetuke ndai mwitano namba otumani mukuve vatendevi ndeni wa mitandao itu ya mikumu kanisa ome otumani omanini vano ndiambia ndeni wa namba otumani mukuve ili tetuke ndai mwitano ambia na Ndito TV kana Mutongo TV ono yasia muthama ile umanyakana Raila endeni wa opposition na no lasima asise undo serikali ya Ruto ikuthukuma usetwa Anthony mauangale ko siambone na indi utumani ungi umwene kendani thio muone ono yasia heko kwa honorable muthama ngumbau ya ukamba na indi tukathiba asa Mauvoo yange ni mokete mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni Twafika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune.
Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811 465 hash to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nwende uradi hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovo vase mabati kwa na wendu waku valoto na kuiya kilungu cha 5 yulua yana cha mbesa siaku ntusovo sia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhokumitu wako wangu cha yulu takuikithia ntu wakufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathokanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohoyite na mutatala wa kuiva ombola oyende akwaka oyingi no witi ode hakuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingine ende na kuumanyithiana ndanamba kusonga mbele na Mauvoo ndo soma utumani umwe kwisila ili tatu kenda imwitano uyambia na ndito TV unoya yasia kaunika uo Raila etikelekana wa sindiwe na inenga Ruto mwanya athukume nundu ndangusa nisio situnge Kenya itina na ndikulia Kalonzo na Wavinya mavigina kusisia silanga wa muone kathiani uvukuwe utetha cia andu aingi muno ni Job Mutinda kuma ku isiukoni na ndi mautumani menyu ngwetha ndiende na kumasoma tu sioke ndeni wa livoti ni kuitekana nende na kukumba nisio na vala atongo ikauta kuma ile mbetani ya Ukamba makuliangwa ataniwa katikati wa county itatu cia Ukamba Kitui Makueni na Masaku matongwe ni gavana wa county ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti speaker wa mbunge ya county ya Kitui Kevin Kinengo katisia na munini wa gavana county ni ya Masaku Francis Mwangangi maana ni andeni wa chathi cha kuthoka musi wa MC ya Wandalani Francis kitaka vala mavikia na kuasiakana kiuni chuthethe senzika yosia motongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kuosa usumbi wa nthi ino itu ya Kenya kabindani kauna ke Kalonzo ula ethokete chathi niki ni wombula kananu kukwata mbau silanga kana itambia ya President William Ruto ya kwa silanga wa Grand Force ulawi kwa county ya Kitui vala kwa na Kalonzo silanga usu kana waki wa silanga usu kwete mauya kwa amuika aingi ma county ya Kitui na mawithi ruluko makoka kukimani andu mama sako nimebetange yani serikali yenu ya Machakos kwa hiyo Wavinya akikutana na Ruto mmoja ni president wa Kenya mwingine ni president wa Machakos na hiyo ndio ilivyo gavana wa Machakos. Kwa hivyo mjue mamlaka yote yako hapa. Na mwene ngene mabata menyu, munengana mutena wia. Nyeta musese wa onde, patilido wa Wiper. Nembaneti omunuko mabata koko. Nambao. Ona amala mabinyi wanangi, ngama teresia. Gyo wabinya kwaja wea andota tumeo bioma. Bioma nanawa gezo tutabia. Nimeona yote. Nimumulike simba itu. Yani tumeona yote Kenya hii Mukamba ikwate na wewe bakabiu kuli. Yuba hiki rukia usia Kalonzo toka president wa Kenya. Mwewondo nasi. Baike. Kila kiwone Ruto na niwezi. In fact anayeziene Kalonzo no unga umpinga 2027. Niwezi. Ruto niwezi. Na wote ninajua Ruto, Raila, wote ninajua Uhuru hawa. Tunawajua. Lakini mimi napenda nchi yangu kabisa. Ndio sababu nea Dumaitu kwa mara ya 3 mfululizo
Ekaina ko kitu kone Raila. You are the new manera te ku. Kalonzo 2027. The new is where Kalonzo 2027. The new ibakitu. Kaiti kwa je ano makani siende tosio. Lakini mbama ndonde Kenya hivyo na Mungu. Silangeshi na maana. Wengia there through 7 force down. Inaitwa high grand force down. Tulisema tutashirikiana na Ruto na serikali yake, watu wetu wapate manufaa. Na asante kwa kuona na twitiana na Mauvoo asu mandongo ya Wiper valo kuetakana fai mundu wa kumusia kana kindu cha kumusia yu kosa usumbe 2027 tuthi Mauvoo ni ange meokoni yake somo ivindani ye amanyewa meuthi umoni na ange mavaniwa kuambise mitiani yo ya muthia wa mwaka chumani tuendete polisi ukamba wa Mwala kaunti ya Masaku nimende kama kuatianie na mobisa kuma muveani wa kusubia siana ukamba usu ni kana kuvetanga muisioni wa kana kuivetanga muisioni wa kutekwa nyara wetano uwa umwa ni Elizabeth Kavoko ulani umwe wa mobisa asuma kusubia siana ukamba usu wa Mwala ula ingi wenda onamo asei kuikidekana nimethiwa maisuvia siana sio ivindani ye kwende na ukusi wa mbua. Daniel Mwangala na ilivoti kwa withiana. Umwe wa mawisa mautete ya maundu masiana ukambo wa Mwala danena na Vilingi wa Mauvoo ni wombula kana siko sia siana kutekwa nyala na ingi kwa na ingi kuvuchwa undu umwe na ingi kulika metuone mithuku ni siende na kuikinea muno valaji wa kule mawisa mausese ukambo wa Mwala na langi kauntini ya Masaku kuikidekana ni maendeana ukwati na miviazi kivothokanio ya kutetea siana nikienda kuikidekana ivinani siana siuthio muone sinethi wasilika mithumbini na ingi kwa tukulia asikali maitu polisi situ la siendeni wa county government medwe metho nundu wa andu asumaende kidnapping pia na langi mekwika defilement kwa siana situ with ya silikali imwe atutethesia asili machivu village managers kila umwe ethe kini kusubia siana yulwa kidnapping na kusubia siana situ sithiwe na Mauvoo va ingi Elizabeth ni wenda asiei kwitha maisuvia siana na muno ivindani kwende na ukusi wa mbua ndaelesekana ni vatonyeka ukakusi wa mbanga ethi wa siana ni siulecho na kuthimbusini vate usesei wa asiai twikulia ni kana usuvie mwana waku aithi kila bandu withie wi makini mwana waku aendie ba na wina ukulio aendie ba ni kana twikethwe na cases mbingi cia siana situ kwa kana siana situ kwiwa ni ciuwa iwe kwa utose caution ta asiai tusuvie siana na serikali turethesi kusuvia siana situ ingi ndokile kiyo chaki kwa gavana wa kaunti ya Masaku ula wa mwenda atethesia utalo muno wa muika ula wimisieni notaiso kwata mawia ndailesekana siko sia utumi wa ndawa sia mila ni siende na kuikinea muno kumana muika kwitha matena mawia na inkimo kwikala ivaloni sia kuia mila kuma masani makioko ngina masani mawiyo vala wailesekana ethi wa muika ni metha maikwata mawia kuma silikalini ya kaunti ya Masaku na kutethewa na milati ikivothokanio ni vatoneka ukethi wa wivu choko ana ya kutetea siana situ kuma mashinani withie sie na Mauvoo ona kuya musi withie ina violence ni siane wa kisio na sithiwe na Mauvoo wa kusoma kila kingi muika ni mwingi ku nitwe kwenda wia ku mashinani kazi kwa vijana nundu twithitwe twithukuma matinga muika witu tukulia kwa ndaia umamandhie mwana wa kuthukuma kazi kwa vijana withie ni meutetheka kwanza Yesu mayo ya miraa maiku ikunywa maiku ikala haido nitukwenda muika witu withie we engaged ndini wa mawia mheshimiwa kwa ndaya nundu twese we mamu witu ndweka muika witu ende na kuthina nitunaunuvie kwa kwenda tethesia muika witu kwate wia kwate kazi kwa vijana alame na mabalua mautona kuenda mbe wose mabalua mo sisi withie ni makwata mawia witano ni withi tundunya kwa asiai ni atongo ikivothukanio nikienda mavikio usuvia siana sio ivindani meuthi umwoni na langi maikwatiwa kwambisia mutiani chumani tuendete. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumava Maweli, Mwala kauntini ya Masako.
Ni muvya muno ndani na tuyuma kaunti namba 16 tuthi namba 15 kwa Kitui ikundi ya Kiowambua Foundation yingwatanio na ila ya Artistic Hope Organization ni manenganiliwa utethyo kwi maskulu ma musingi 39 kwa wodini ya muthana kanzi ku Kitui cha ithio kutethesya amanyiwa alame kwikalela mutiani wa muthia chuma trathi atongoi kana utongoi wa makundia ni wavikia na kuweta kana vata munene ni kukitana na mathina alame vulite mwene ndi kwa kumutethesya kwikala yani Onesimus Chalo na ili vote. Senator wa kaunti ya Kitui na Kiowambua kwesile kundi yake ya Kiowambua Foundation engwatano na Artistic Hope Organization ni manenganeli wotethyo kwi maskulu 39 cia musingi la cia wodini ya mutha onduma na kanzi konokana kutethesya amanyiwa na muno kabindani kama kwikalila mutiani itina kwithianza ikumbilite kaunti kivathukanyo vanthi ya Kenya. Ainena nandiki Mauvoo na wesezo ifatu makasioka na ulani wa ungamia ikundi ya Kiowambua Foundation wa weta kielelo cho kinene ni kwikithia kana kila mwene nthi wa kaunti ni mweyanie eiweta na makwatana na makundi onduma na ndomango sio lau kunengana utethyo kwiene nthi alavinyeye. Kuma kwa Kiowambua Foundation wea wito ni kuhakikisha mwananchi wa Kitui sawa na niwende nesa na tutumia ndosi ito organizations ila si friendly organizations ila si kwenda ku support the food donation initiative ya our candidates. So leo mudha twetie leuku maziwani AIC Church matunengi 48 bales of maize flour na matunenge musele gunia 5 na matunenge mboso 25 kgs. So nito atonya ku distribute to all the primary schools in Mauvoo kenda candidates meito mathi makaeke mitiani matenanza. And then nito akwata another donation kuma kwa Artistic Hope Foundation matwete mutu wauso kwa siana kenda at least makuma kuka kwika mitiani ni makwata breakfast. So for Mauvoo ward we are thankful tumepata reception nzuri, all the teachers were here and they've been able to receive. Nake MC award ya Mauvoo Dominic Mwamisi ni wakathi tambia seneta kio ya kutethesya amanywa kavindani kama kwikalila mutiani eiweta ini nziemwe ya kwikithia kana amanywa ni mekanesa masomo ni mo. Nenda kwa asia kutungia ngai muvea nundu wa muthenya umuthi na ngisio kana asia ni muvea nundu muthenya umuthi kwisila kwa Kiowambua Foundation siana situ ni siakwata sio nthesi ya primary school sio nthesi miongwena ni siakwata liu ulasi uthikwitha siende na kuya kwambia vinda kwika mutiani na kwende ambe nduma nenda kwa asia ni muvea kwa Senator Kiowambua Foundation na ananae ala ni ziwane ya si ziwane na ala partners yange moka nundu wakuwa kiyo kitu ometuki ni tunethiwe na kesi ya kana balukile ke mutine ke imanda mboka nundu wakwa liu na kindu chuchu na tabia seneta no newie ena ngo ya ulauna kwenda kumana muno undu siana situ sikwika mutiani na nicho kitumi wewie kiyo kitu na oka kutwitana na tuenda kwa sene Mauvoo okavindani Mwamisi ni wakaithia serikali kwondwa kukitana kutongia Mauvoo siane sia motheti na kwithia kuna kusetwe ngusanisio kati wa NMD Mauvoo na aithi mangamile engine tuwendo tungia seneta kio Mauvoo munene nundu wa kwithia ni munonie ometuki twina issues ya insecurity ngalikone ya Mauvoo na ndio tunakwatania mbau na twathi muno na kubikanda tikani tuyo ni tukwatie report kana ni tukwatie KPR kana Kenya Police Reserve area ya Mauvoo kwa namba ya utalo wa 50 na chuni kindu kisiobyo na nijo tutethesya kwendesya security itu wese kwithia ngeweno ya muano na kwitha ni changamila na mionda undu usu no wathela ya Mauvoo ina manyua mbe wangili kenda maana thanthatu na makwikalila mutiani kivathukanyo maskulu ni ma musingi 39 onduma na 12 maskulu cia secondary delivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesimus Chalo. Ni muvya muno Ones na tuisongana mbeni kana ndongo ya makanisa ma ABC va Kenya Archbishop Dr. Timothy Ndambuki ni wasekana liwa GMO no utumike kukitana na nza va Kenya ila yende na kupinia ene kuyana na kenekana ngewambingi ila sithululikite liwa GMO ni siasa na vala wavikia na kwitha ayasia kana alama vikia na kuya liu uyu wa GMO mayati wanitha yo kwou ene ma Kenya no manewa evuso ya kuya liu uso.
Nini siasa ila hivyo ni tu ya mbemba isi ya NZOMO kana tuia ndumwe ngwenda ukulia ene nthini twambe uya nundu ala maisa ama ikusa kila tutata bwanesa twisi pe skimbithi kimwe cha kisiasa kingi ni cha kwati na ingi ni tumi mbithe ila andu matenda tuimanya nikaenda ithite kanisa nitwetikila umuthi nitumantha utao museo ona kuma kula kwa professor Kiambi nikenda tutonye kuelewa tuinena tikanena undu andu alangi meunena kanisa ti ya propaganda. Okay, ikubikikyo mundu suni twethi wana graduation ya tunenga 158 graduates maumete from all the counties in Ukambani and even in Kajiado. Na twethi wa ngainu tunengete growth nene muno na kila ngendo kulia andu makanisa na county government na gwenda kwa appeal kwa the governors mama Saku, governor wa Vinya, governor Malombe na governor Mutula Kilonzo nikenda tutone kukwatiania na maete matunenge mwana nikenda tutone kutrain athukumi mo na staffs mo alama thukuma na mamix yana andu kilebinda tutone kuma train about servant leadership nundu ndua na community baya si na wauni wa kwenda thukumi kana andu alame mathukuma methwe mena experience ya servanthood. Minista Muviani wa utalii Nyamusi ya Githekani na Kithio Mwandu Penina Malonza ni watha na kuminukililia mulati wa Ronald Ngala utalii college ulawi kaunti ya Kilifi kileloni cha kwailia muvia wa utalii ilembetani ya Kisuani wavomona Kenya yonthe ainene ya kisioni cha kuitaniria cha kibarani na kila kiungua ngwatanyo ya kampuni wa simiti wa Mombasa Cement na serikali ya kaunti ya Mombasa. Malonza ni wawetakana ofisi wake nukwambisya muvango wa ndambuka mesini kivathukanio ya kiutalii zikayoni sia kwailia muvia usu na kukelia ukwati wa nthi. Angelina Mose nilivota witukuma Mombasa. Mwandu Penina Malonza ni wawetakana ofisi wake no vikia kuikia mawalanyo mwanya na kukala atamulati wa Ronald Ngala utalii college na ula wengaliko siya Kikambala kauntini ya Kilifi na ula ukuita kilungu cha miaka mbewa 10 kuminukilelwa wanaitinda wa serikali kuvadha kimanza cha shilingi bilioni 11. Minister oni wadhana kukala atamulati usunikana uvikie kukilia sekta ya utalii lembetani ya Kisuani na nthi ya Kenya. I'm aware of Ronald Ngala. Is really an iconic project for the Minister of Tourism. And I want to say that this is a project that has stalled for a short time. But as you know, there was a transition between the ministers, and therefore that is my project, and I believe that I will complete it soonest so that it can benefit not only the people of Coast but also the people of Kenya. Again, you know that is part of Utalii College in Nairobi, and therefore you know Kenya is known for its training. We have our trainees all over in the world, in Dubai, everywhere in South Africa. And therefore, that is the purpose why we came up with Ronald Ngala. And again, I know it has told, and we will be completing it very soon. Nikana kwa ile nakukilia ukwati wa nthi kuislamu viani wa utalii minister oni wawetakana ni makuambisya ndambuka siya mesi minene ndambuka ila ukuwetakana ikatwa iwa cheleloni cha kwa ile utalii na kukwata atalii kuma nthi sianza. I want to promise, as Minister of Tourism, we're going to start what we call the city tours. Mombasa is adored with a lot of touristic sites, and we have gone to other countries and we have seen there's a city tour. Wherever we have in Mombasa can be an experience for a tourist who comes here for a city tour in the morning or in the evening. Uwa kakavindani kala minister uwa tambuka va kauntini ya Mombasa kwa ivinda yake yambe. Itino wakulika utongo ini vala etambukita kisioni cha kuitanidhia cha kibarani. Vala Malonza wakadhi ya vanene nzikayosi ya kampuni wa Mombasa Cement kwa kuseve kisio kiu cha kiutalii na kuendanga liukwa andu alama tena utonyi va kuvingili miongo ina kila modenya aiwetakana nima kuende ya na kuthukuma memu ambako ili ya utalii. One person we're looking forward to honor because of the great work. Again, he's actually partnering with me.
in the area of tourism. I've seen the ostriches, I've seen the ducks, and is providing free experience of our Kenyan people, and especially the poor people who cannot afford the fee to go to the park to see an elephant or even these ostriches that are here. And therefore, I want to say that this is somebody who is really not only giving service to God, but he is also partnering with this government in a great way. If you look around here, Makupa roundabout is one of the best roundabout in Africa. It is emerging to be a world icon right now. And if you look at many other areas, the beautification is being done by Mombasa Cement, and we really appreciate this gentleman for the kind heart that he has to our community, and we as community members, we thank him very much. There are about 150 people who are tirelessly working 365 days to make this happen, to make this turn into a reality. Approximately 40,000 people are being fed well nutritious food here. Kwi muthenyani wa une minister ono kwikwatiwa kuvokea talimbe wa maana nyanya kuma nthisi andana alama koka na meli nthini wa port ya Mombasa walanyo ulovanitwo kukile utaliva kisuani na muno kavindane katuelekele mautanuni ma Christmas na mwaka impya. I'm here on a mission. I'm here to receive the Odyssey cruise ship that is landing in tomorrow. And you know, for 20 years, we've never received a cruise ship coming with tourists to this nation. And therefore, for us as people of Mombasa and as people of Kenya and as my ministry, is a great honor, and we celebrate this because, you know, tourism has really gone down for the first few years. But we see the recovery from the pandemic, and we're happy as the city of Mombasa. Again, Gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Ni muvya anchi kwa livoti esu na inde tukati ya utalii nukwa ilano kwati wa Kenya uyaila mwandu malonza ni waikiri. Kiuna inde tuyande todhiu muoni na dana ambo dhiu muoni ni kwa dhie kanane ngusoma mautumani menyo tondumu kwitha mwende na matuma kwisila ili itatu kenda imwitano na ambe utumani mukuvi wa mbe na ndeto TV undavya woni waku yulu amovala ni kunengelele tikufika bau na indi kwisila mitandao ni ituya mikumu kanile Facebook ni Mutongwe TV, YouTube Mutongwe TV, Stop FM Official na ndini wa Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo. Kandi some mautumani atatu uno easya cherera na timu yake mevete uvisini mekie na yemuno uno etwa Musembi kumangaliko sya Kitui Central. Na ki ungea sya mutavya muthama akamba twisi Raila ni ndongo ikuma tene tene keka ni wikalile kivila cha Musumbi Kenya igekuwa mbele. Na hindi utumani umwe wa muthiane kenda ni vi uthio muone na kwa watu motomani ambia na Ndeto TV kendo ise na wona kwa mituki Kalonzo 2027 State House ndani onwetwa Ngoi Moli kuma ngongoni mwingi West. Utumani waku wende na kuka ni ngusome katwa mbosemba uthio muone. Teti ni kuibwabwania kana ni undumwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala. Tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponents' tactics, they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie. Wamanya i nasio i no siese.
nake ukomele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonia wende kurunguni ya kula nituike gavana wa Kenya. Maobenduku alamekuo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake ERASTUS kithuku wa NZOMO kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Ni na udhocha niende na kumanyithia mwene nthi umwe kwa isiitwa muli mangi kuma ngomeni mwingia yulu kauntini ya Kitui ni wakula serikali kwisila muvyani wa itheka imutethesi kukwata kitheka chake na kilani cha eka ya na imona miongo ina na thanthatu kila ukwasya tachozetwe ni NND miongo na muonza muli yasia itina wa kuthacha kwani ya kitheka ki kotini ni wasindie na koti waumya utuyo atungiwe kitheka chake indi ndwaisa kwithiwa. Echebara kwa nenda weta bwa muli wa mangi. Na kwa bango ni vanena dena mwingi byuna dena mwingi mono ni keo. Na lingwe wangu ya kwa serikali ya ito. Na serikali ya ito ni mbona nyeta mabati ya kwenda ndo maminane. Kitu minondo eve mundu agelwa na dena dola nena go. Nene dewe ne kwani gagwa guma miongo genda nemwe. Nejitageta kiveka jagwa. Kiveka jagwa na jiwe ni tata wagwa muli mangi na jiwe ni mangi. Na kiveka jagwa ni jabata uni mngomeni. Na nyo bango ni jambala na jitageta boy na jitageta muneni kateke ngunia genga mujogi ndombo. Na twanda nyamonge twi kemba kwanine na nani ngai ba kwani wa dedi je ba o gadili ka le to gbedo kodi ya bi ge ya ne dan ma doribino andu ma doribino ni ba o kia na ma o ga kwani ju ga bi ga ma de le na ga ma ba ga di hembu na ge ga bi gembu o ma wembu ma doribino kwani go ne na ndi na bi wa kwani ga gwa
na gilega jagwa ne na newe gilega jagwa mwene gatilone angulia ne gatilone na gogwe do tabia na mugulia na tabia ne tabia wadanye na inge tabia munambi ya ni nyuma tatu one mtoni no gadi tabi no gadi vitale no do madie dia chivo no do yedo mtudi do ga mugelia tu tabia gilega gege bane gatilikali na nyana mende jabega titagwe gatilikali ninge titata wenye ni nyomwe manya ne mata be gilega go jagwa na mata be ne na ujieba no na toni na ni na no ni mundu jidwa ligege ne gwa mabika na joga no maba na gito na di kwa munene na di kwa ba lo ne nyana be gida ba di la no na nyana maba na di jawni ne na ndi mata go na makitaga ana mjitaga ne maba di we odu agombana ando myongwele amonza madwe kama baba mbeta kila mundu majangilie komi na ando atu monda madwe kani madwe to dila na mo na mando atu kumando to dila no mayale aguga na nende ano to ne dia na gwa ni no yawo gili na gwa na yawa gwa wo gili o we na go ni ngwenda ne ja na hindi tukwatikana haki ni kutendeka ngaliko Yesu ya mwingi atandithia anini nimeokwata mbau utumi wa utuika utandithia ni wo kwende ya kuongelanga uthukumi wo ni kuyanana na ikundi ya TechnoServe umwe wa mobisa mayikundi ye Alice Waweru ni wazekana kukolania Mauvoo ala mailite na kutumia mautandithiani ni kutumite atandithia methi wa matonya kumya utiula wailite. Different people, different companies. As TechnoServe, we've been a pioneer in developing solutions for the micro retailers for the last 5 years. We have 3-pillared approach that we have developed that is yielding great results. One of the pillars is to build the capacity of the business of the shop owners. We have elaborate training materials that focuses on key drivers, on core drivers for Duka's success. And I have mentioned about them, the finance, marketing, customer service, inventory management. We have also ensured that the Duka owners are not left behind in using technology. So we have launched our training modules on learning platforms, advanced learning platforms, WhatsApp training through WhatsApp, and even training through basic SMS. We want no shop left behind in this digital transformation era. With different people. Na muthia tukunikile mutongo i mathauni na mathau ma makundi ma kusindania gikombe cha nthi cionthe kana World Cup no maende